We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus. Holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. We're light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We're light up. We have everything we need and we know. We were made for this adventure and we were made to go. We're light up. Kemarin abang baru selesai mengikuti kompetisi itu Vlogger Sumatera yang dihadirkan oleh Kreatif Telkomsel juga. Alhamdulillah Aceh menjadi juara 1 se-Sumatera ini. We're light up. We're light up. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We're light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We're light up. We have everything we need and we know. We were made for this adventure and we were made to go. We're light up. We're light up. We're light up. Loop ini usianya baru 4 tahun. Tapi dalam seiring waktu 4 tahun, ini pelanggan Loop ini sudah masuk di angka 23 juta secara nasional. Ya, yang kita harapkan itu adalah sebenarnya pengalaman ya, pengalaman. Udahan dong buat pencipta karyanya. Dari SMA 7 untuk lab school yang ada di sini. Oke, dari pembelian paket data ingat Rp20.000. Cuma dengan Rp20.000 kan bisa ini nih, bisa yang saya bilang tadi dapat berkesempatan untuk dapetin handphone. Wow, keren, Loop Kepo sangat keren. Ini salah satu ajang kreativitas buat anak-anak muda, khususnya anak sekolah. Jadi buat kamu yang punya kreativitas, jangan lupa ikuti Loop Kepo di kota-kota kamu, khususnya Banda Aceh ini terbaik. Talentnya good semua. Loop, ini kita. Bagi adik-adik yang udah buat video jangan lupa di-upload ke loop.co.id/kepo. Karena apa? Karena dengan karya kalian bisa mendapatkan hadiah bermacam-macam. Yo men. Rata-rata sertanya talented. Oke, tingkatkan terus prestasinya, jangan malas.
Pemenang Look Kepo 2017 Banda Aceh jatuh ke SMA 7 Let's go, kami juara 2 dan kami favoritnya. Terima kasih Lup. Halo Lup, kami dari SMA 7 dan kami juaranya. Look Look